क्या अपन किसे हिंदी में सुनाए गाइस आज एक मंदिर में आया था क्या बोलो हम लोग मंदिर में थोड़ा 2 या 3 कदम हाँ 3 कदम गया उसके बाद वो 2-3 इधर का लोकल लोग वो आया पुलिस लोग और बताता कि मंदिर में अलाउड नहीं है ऐसा बोलता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मंदिर में अलाउड कैसे क्यों नहीं हो सकती है। तो फिर मंदिर में अलाउड नहीं है तो मंदिर का क्या फ़ायदा। हम लोग तो मंदिर में वो करने आए थे ना पूजा। अरे पता नहीं क्या हो रहा है ये के फुंखा हम जो तो मायू यांग है बेंगलोर फुंगाइगन सादों सुंग मानसिल के वीडियो रॉक नॉर्थ वीडियो टांग फैलिया है वीडियो फैने रीजन उनसे हॉस्पिटल माने पोस्टिंग रेगुलर है क्लाइंट हुआ के कोटिनी सिकिसे बेगेसन माने मियान सिमेन मांगा बेगेसन को तो मिया तो माने नेपाल रोंग नि यार है मांगा वो माने जे सिनि जाबो वो मासपिला है रोंग ये देबा मोंनि बाबो हंजा गावनो तिन सिकि जरमान थियो गां ओ 2 दिन ना 3 दिन सिगां कैसे ब्लॉग रुमान जे आं कैसे बेंगलोर मंदिर थांनाय माने आरो थांगाय माने मुथा मथि बेंगलोर अडेकनो जागनो जा माने यार आं तिन थांय खुमनाय नेटेक्स को ओएस आं कैसे पोस्ट खामने आनि कम्युनिटी टेबल जे 1K सब्सक्राइब कमप्लेन के आं आनि माने आनि यांति जे मांसा माने गिव अवे खाय नै सॉरी सा प्रॉब्लम अब गाबनो माने आं आनि जे मांसा अब खाय नै गाबनो 1K सब्सक्राइब कमप्लीट खायरि जुदि माने 1K सब्सक्राइब कमप्लीट मा करे आं माने तारबो सानैसे रुल्स बाहाय के बाहायगन र अब मानाय जे गिव अवे मानाय गाबनो के दाबो के साचा हजार से हेयर कट माने दुकान थालिया yang bisi damla ke han gihi jamun la dai ke 100 rupees bu ke jokhon jin bonus dong ko ga ran keren ko batai dam dukan tin ba ke bona hana beka khushi khajab 20 rupees tikon sun thang ko ba kya bono hair cut khaim pai tarpor tei rok ko matai rok sa ro mundi tong ba or sari sugui lam bisni ta ke hambai tiksa ro gano hamjang mutai saut khum ga ke bikin razak bika nageri bhai bang tongka mane cheng mane ing khata mane video batai usse to mane kisi sache reina khata ablo ka taw tei tu grai sarmo mar dibale amdani dibro tungu to han wati ro yang ha wati sung suai asa no siti to grai oh taw no motai ro bar bika taw motai ro bar bika labo reading gai lam risnita kena dengan isi video itu ke awal tahu rirok sampai lam risnita mondir ke kosong tahu offline ko yang asli han domani ya zagan aja musuh ni kamu sibung nugrai perwasan tempat akhirnya no aja bertang dapat ke apa ke kosong tahu oh mana online di order payment nasi lezat orang dukan nasi lezat ne nunggu itu aja 12 minit namanya nih apa no masih nggak tuh orang batal aja kok tren mana tuh orang tahu mana apa ini dong tren kalau mana tren laiman kore semua lain tak semua marah gelas itu cara pakai apa taruh pakai bisnis apa ada tamu ha kaisa abu kita mana scam hai ada tam kata seman sing location berkado location man jagao te kaisa ni mane sota giri na bo o jaga te ke
bukni thang ke tabu kau bukni kecil rang bok sewes thang katang kanyai hasil thang ke ke tabu borok bai kok bangi pulap kere mane bong area ke lagi tu mana nak A few moments later. ke seng finally ko Mondir payment soi ka mane si loge tam hote seman scam hai thanga seng je jaga mane olani saimi aja ta bagi mistake ka a olani driver no je location mane a model lang biang jan langai rang we seng thada ike walai rok pun lap kari bela mane buindia srogo kang wan suka tong sideng nei ke tabu ko ko je men seng je sapai menaro soi ka kamu tahu tangi pungan saya pet juga kayak gini kan mulai pak mama kan sekarang musai saya kan mulai biang gurih jadi kalau no kuni bayi rok saja kalau order kaje kita ekda পাঁচটা পরোটা kapan pore Mondir bazar malah makan udah istilah to mana tahu istilah to dalam yang kita mulai kami bayar itu kalau dia ada sih আগে চিকেন ফ্রাইড তিনটে বললে ya reading tengah tangan bagai gawan bukan najar ni sari betul game sih tuh rumah tasar sini mayu kusuka amora biang kelai mata kerja suka musuh lagi ke kisah breakfast mana bohok no pet puja kemen pore tahu Mondir lambai thang itu iko oh kusung mah bohok pet ki baik kanai wana joka bono ono lungan besante ko mayu tahu kau lah dia kiring supaya usung ke ke hanya hai gotna ngi thamga tamu sing thanaos ma thangamo mane kodo saimi pota mane singmo saimia to nang angro wa shagi project do awase police rok khayota police hause ora allowed kori punai abo tamu saimane kapal Hamlia tini din na Hamlia puila khoba auto bai biang den tungkhar jakha tabu ko hai ora allowed sekri pu hai ni sadau ka tamu sajinai mane Dino kharap da tini abo ese wan mo kok mane Mondir allowed kori tam mane sin mo khangno mo ga hai wan suka tingse ko emne borok sin face by the problem abukun semelia abono Mondir allowed kori abukuno ke abon kise hindi bai sanai guys आज एक मंदिर में आया था क्या बोलो हम लोग मंदिर में थोड़ा 2 कदम हाँ 3 कदम गया उसके बाद वो 2-3 इधर का लोकल लोग वो आया पुलिस लोग और बताता कि मंदिर में अलाउड नहीं है ऐसा बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मंदिर में अलाउड कैसे क्यों नहीं हो सकती है तो फिर मंदिर में अलाउड नहीं है तो मंदिर का क्या फायदा हम लोग तो मंदिर में वो करने आए थे ना पूजा पता नहीं क्या हो रहा है इसलिए क्या बताओ दोस्त लोग मंदिर में अलाउड नहीं है ये भी कोई बात है क्या हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी रास्ते में हम लोग को रोक के बोलता है कि हम लोग के बारे में पूछता है ऐसे बोलता है कि मंदिर में अलाउड नहीं है क्या बताओ अभी A few moments later. Sen tahu kau sabai jak yang mau BPBO mau software ni road no ke yang ke RR institute ta tu college de RR institute thangmani yang pudar putongo itu sen tahu kau software ni yang ke RR institute sonta yang ke yang thanggo hanang dong ya agiro sen thayo onek di bor payment ikon aja kau golok di pengiran rasa wipra ekdom santai tanang dong yang ke yang ni ayam diu ke Sodagiri hospital long kada yang ke foto sosol jo foto sosol nggak naik ka okay guys ini video orang ini kasih ke pula tu nak rasano angje nong mana punggah mana aja ke punung malah tang malah mana ai pura ko tu sentang itu nggak jago tu kono mau tam sambil suddenly data ini juga ke pun matal malah mana
tangai sungno police rok sungno mane a mondir thanan bagai mane manakai ke mane mondir thanan manakai abo angkon busimale abono ke tam khai tong mane buni jaga rogo ke as tongsi tongta ke ang next blogo onya nagarita main city digi thanan tongo ke texko kenaro kisa doime ke 1k subscribe complete khede ke abon pore 1k subscribe pura pore ang mane rules sanai bhai kenaro abo manai mane price manai ke abono hai hambai an blog name